Manipur state ki semelo na madi economic activities asin maruina agriculture and sector tourism madi small scale industries ki activities na few na lat ni adubo state asida COVID-19 pandemic ko bi chai Myanmar da huju oiliba political crisis asina maramoirga mori ki business leg ba loinana damdam sida leg ba myam na an khalu da ba madi sem saru da ba mi hungi crisis asina maramoirga state sigi economic activities in the Yama Sawa Sumoki. So, Humasina Maramoga state Sigi, economic activities in the Jangan Saru take a banka wiki. In Akarakumba Madi, Karihana Kudong Shaw from the Mio Krakatan Natana, Lamdam Masileva, Misam Puza, Maruina, real camps in the Wabu Kangiba, IDP Sim, Jungyuba, what Minga Madi, Nobunabuda, Nasimasu, or Shadaba Yama, Ayuna. State asigi hojik oiriba selling loan asiga mari leinana tongan ba economic export resource person kya gi wafam singda infam oirga report kya ama lakre media da tholakkiba report amada Manipur gi gross state domestic product GSTP asi chada amadagi ani fawba hantaba haibadi state asigi economic loss asi sahi amagi manungda lupa crore lising amaga chani dagi lising ama changa fawba direct economic loss oiba agriculture sector gi oina singi district ki output asi supply chain paralysis na maram oirga chada nipuda hantaba masida pathapum thaba polam singi oina lupa crore kundagi kunmanga fawba mangba haina panari tourism sector gi oina su mamangda sahi mada lupa crore yankhai rom gi senpham kaba ngamkiba du financial year 2024 da lupa crore mapan ga lakh mari gi changda mangkiba haina panari small business sector gi oina su SME chada kunthra dagi kunthra manga fawba close tawkre masina retail outlet lising ama hen bada amang bo heli employment sector gi oina su job loss asi chada kun manga fawa oigini haina report tori masina maram oirga mioi kyama hingmagi lanfamda achowa kudong sadaba ma thingnali haina report tori state asigi hojik oiriba economic crisis asiga mari leinana Manipur University gi economics department gi professor Singlen Maisnam na hai Manipur state asigi human resourcing asi yamna hena ningthina sijinaba ngamlabadi yamna hena chakhatpa mafam ama oiduna rocket ki speed da sangsinba ngamlangwadabani India na chakhatpa leba ama oirapam matamda Manipur na su achoba thodang lawrangwadabani adubu state asina COVID-19 pandemic tegi horaga ngasi thingnariba mi hongi crisis asina state asigi chakhatpagi lambi asida yamna chauna chaiting mapiri state asina amuk hana chakhatpagi lambi sangsinba ngamnaba state asida hanbo oina santi lehenba IDP singbu amuk hana resettle tohanba loinana infrastructure da yumpham oiba center government gi achoba policy package ma mathautari masi pumba si center government gi determination amagi makha chauna pongani haina professor Singlem Mastamna fongdoki hauji maki oinati Manipur si ngasai yamna film yamna thina sokna leiba covid ki achauba impact na maram moidana magi senmilon gi chengadaba khongjen si chen bangam haudre magi wheel si ungadaba wheel si yamna koi ungdaba yadaba hingdaba yadaba gi oina ungba adana survival gi kramain tona survive to gate haibagi thak to the leiba adana recovery gi mangdu bokta koi gi lapagi film si leiba adugi matung du darmo kramain tore ji balance to violence thokpa sidagidi amuk hana narambadu koigi hen film sokchen gare ana hosiki wenadi koi kramain tawdna koigi survive tawgatege habi wafum silakpa adna koi internally displaced people lising pu leiba harisi masi koigi population sigi yangadi yamna wangbo oiba ana hojimaki wenadi akoina magi humanitarian crisis ama loinari sidagi kramain tawdna masidagi nanthokna bo honagadagi haibisina koidi yam mathokta aduna yamna athubada koigi conflict leiriba film si masi politically masi resort tawdana magi shanti lakna bo honaba aduga loina hairiba koigi humanitarian crisis si masi address tawna ba koigi nation gi thakta madugi choba policy package ama semdana laukthokpa sida koigi maruina koigi leiriba toan ba magi development haitare infrastructure da mapung da yumpham orakanda madai da koi sengpagi mathok ta ba asi yam chauna leiba ana hairiba si akoina
ꯃꯥꯒꯤ short term ꯑꯗꯨꯒ medium term long term ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯀꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯒꯣꯜꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯃꯄꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ MSME ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯣꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯣꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯣꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯐ꯭री मूवमेंट लेहनबा लोइनना सिंथा लेपा अमदी बनगी कल्चर मा लागलिबसी थिंगनबा लंबी अमा पुथोकप चंगी मसिदा लमदम मसिदा लेरिबा मियामगिसु अचौब मतिंग अमा मथौ तारी हाइना थांजम जॉय कुमारना थमलखी तारा मुक्सिदा एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ रेट से वांखली वांखलगसु मरक मरकता डिस्टर्बेंस याम लेबसिना अमु अमु नौन लाक्चबा कोई मरोइन स्टार्टअप यूनिट सिंगसिदा यामना चौचौबा कोई इम्पैक्ट पीबसिना अमु मुकनिंग हनबगी कनो म लई मरोइना कोई बनगुंबा ब्लॉकेट गुंबा अदुगा नेशनल हाईवे अनि की खुदोंग चादबा मरोइना याम हेना चाउना खुदोंग चाहंद्रिबसी याम तोइना बन तौबसिमा कोई सिंथा लेपा हाइबा वाइसिमा अदुगा अनि सुबदा नेशनल हाईवे अनि से फतबा फतबा जी फिजिकली सु फते याम कुइन लैंडस्लाइड तौबा से एग्जांपल हंतिक 2025 से मे दगी हौबदुना था मरी गुंबा लैंडस्लाइड थोखी मसिदा रॉ मटेरियल लाकपगी खुदोंग चाद मयाम मायकनागी अदुना कोई इंडस्ट्री तौरिबा खोदा चावना साफु अम खुदोंग चाद मनंगहल्ली सिगे मथक्ता अमुक मयाम खंगबिरिबा एक्सटोर्शन के करिगी सूस मयाम लेबसिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट याम वांग लाकपनिना कॉम्पिटिटिव मार्केट दा कोन फाइट तौनबदि याम वान थोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से याम वांग लाक मसिम मतंगा अनि सी बरगंबा खोई सरकारना यामना खुथिंजन बिदना खरा हेन फजन कंट्रोल तौबिरगदि एंटरप्रेन्योर सिंग दाम चावना तेंग ओइगन हेन खंजै अदुगा हजिकी सेंथालेपकी कल्चर अमा याम नौना सागलैबसे मसिम तंगदी तौबिदनबा खोइगी प्रजापुनु की फमदा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की माइकेदगी अपील तौजरी कोविड-19 पैंडेमिक वरी बिजनेस लेपबा अमदी मेहु क्राइसिस असना मरम रोगा स्टेट सिगी एक्टिविटी सिंगा यामना साउब सेटिंग पीदी हाइबगी तब चांगमया खंगबं नमले मणिपुर स्टेट कोइना हौजिक कोइना याम हेन मरु ओइदिबसी स्टेट सिदा साथि हंजलकबा लोइनना स्टेट असी आनुगुम सखतपगी लंबीदा संसनबा यानदबा सेंटरगी मे मखादा अखनबा पॉलिसी मा सेमदुना स्टेट असिगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन फ्यूल तौरबा सेक्टर सिंग सफलबा लोइनना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दा बेस तौबा अखनबा पैकेज मगी मथौ तारी नो चाही 2026 ना लाखबा सिगा इरोइनना मणिपुर स्टेट सिदा हानगुना शांति लेबा मफम ओइदुना स्टेट असि सफटपगी लंबीदा लाखो ओइरसु हाइबगी याफम पाउजेल यामदा इजे